Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Kajantia Students Movement Eastern Region hapo kejingalam jong Presiden Keseng uba S Rambai hene kesngi hak jingi kenduk bikinong tok kebuar ulaong ba kejingwani kenduk jong Keseng ya kinong tok kebuar kadai habai dai berkejingkeren jong MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum nageleng uba Rambai ulaong ba Keseng kesngokmen ba kinang don kinong elam kibenangkan mau ya kejing penek pensa ya kamariang Hanrei kalong da Kongpong ya kipaj ba jong ka East Jantia Hills Hakaba Nongmihkhmat jungi kijukren man kapor Hanrei kamju saiso Shushu ulaong bana kaliang Keseng kam Sngew Ïahap ya Nongmihkhmat kiba Khanglat ya karoi kapar ula benrabru da kabaong bana kaliang Keseng na kapor sya kapor kala kerpat ya ke sorkar ban penyo ya ke college sorkar bat ban penbhai ki surok hakathan bat kiwei pat ki kam penroi Hanrei hadu menta kini kimpat urlong setia Ada senala embai Islo jangan ada nekleria, ada presiden jangan janjian student movement Eastern Region. De kejingwan kejongi ini kesini hari ni ga, yang mungkin kuat ban, ayat kuat sekarang berihin nyutrap, berakui. Kejingi de ba, nioi kikubuar ba ni mungkin. Kejingi de ba i emily jangan nak Shillong. Sngew dak da kejingmen ba yo i ba noi lam ngongi ba ira mau ya kata ga memory mo ko por ngijo yo i ba ki noi lam ngijo keren ya kata ga ban pendak pensa ya kata ga memory te kalong pade na Kongpong yangi kinong izjantia ngadon stay nomar hamala usnem hamala katem Bagi ni Nongmihkhmat kijongi ki ju ikren malakopor kejingi deban yada ya kami mereng jongi tambangi ju yo iba kamju sesok na kata daw ngine le Keseng janjian student movement wan ne kesing ban penpau sya kebrih nyotrep ba Sngew Ïahap ha kejingi de bagi ni Nongmihkhmat kijongi ki Khang lenti ha kejingi de bat ka development jang ke state kijongi bat ka district Khamtam kijongi Tingi wan hang ne ngira tanglai deli ki poin hagi jingi dai ban ikren bat di ketu gajing kren ban pensyaru bah hagi jingi dai ban bat ka khai ya utau transportation illegal transportation yo pol mo menirungi yo iba ikren naga mesin ke baslor hagi jingi dai berkata te kawe pat naleng jong ni kum Keseng nadu usna marzar khatlai khatsau ngilad kerpat ya ke sorkar ban penyo ya ke government college po izentia sorry ka bat ke balai kalong ha ke jingi de bat ki surok jang ki bordar beper mari la thai ban kha da ki kot islaman la ki department jang ka sorkar Meghalaya te iko ban pensyai ba hoi ni ne le Keseng ngijo per borbor ya kata memory ngijo persyaru borbor ha gino kita ki plan mo ki semen plan gijongi kijuk klong ya ki mako kendeu gijongi ngijo persyaru ya kata tambah haba page ba ke development pede ya ke district gijongi ngijo yo i tangki ki mako kendeu ba mi na po ki zaintia ngiyo i ki la lut no menta taga development ku ngo ya pi kampat ngimpat yo te dadangi page pede ya ka DMF kejing siu kadang khazana ya ke sorkar kadang luna ba te ya kata ngitip kajak sono market khandai dili kismen plan ki bedon po izentia kamde ban sakden haga hakaroi kapal kata ga dega point number 1 tengin poi hakata ga jing ba iba Adelbert ba ikren benin ba kata transportation ngihi Keseng balang ngi bor ngijo pe sisa ya kata ngiru ngijo yo i naduk kita isnem Arzar Hasan Khandriu Khanyau terter ngiru ngijo yo i tambah kalau ingi pada kumudau masyun deh ya ke distrik kejongi dadangi perkat nia namar izentia hilhi kum ga jalai kejongi ka tipsai ba 90% ki batre ki tre tang na udiwyong tagi akta ki government job hau ni usnam arzar khandai arpau thara kita ki youth ki jongi ki kemau ya kita ki government service daga por mishwang yo baro hi ki kimi ki pa jongi ki trewe ta diwyong ya pon mata bade kala Sngew
ngintip na ka igadaw mo. And ngakwa ru ba mankren namar ngilayo isay ba utaw uduyong bami na po gani ka isjan jahil ke jongi ngintip da don da kita ton ba lapha da government ne da nende dang ba ya illegal ne ya kita ngintip namar kamdon ka bor hangi ban le check ha kita ki apos ne kita ki checking gate data ki officer ne kita ki in charge jong district ba per malak ban kena ti yengi hi kum kasing ngiwan sekmat ban pensyai sai ba adal ban urum ngim don kata ka bor ban check every checking gate ngim kata ka mo but pilayo ilupa hi haswa begin check ya kata ki trading lene ki labor license ladang sing balang kin ya ban check ngiyo i tirung ultas poka kata ka thanat kata ka jen ladang check pade ya uni udiyong tharai ngim tip kan ja ayu ya kita ki sing balang wat kiri pai baru tharai kumba pio i izentia ke jongi ka pau ki pau da ki ek phang da kita ki modar case phang da ki ek mo dengan ong kawe hi ya sarkar ba ni ru pimpino sosno jongi izentia itip sha ya ke jing le ka sarkar te ke jing shisha hi ba kinu in charge jongi district ba per ki dai ban pen shisha ka donne am kum kata ka illegal coal transportation sakibegi jela nga kumunoi lam mo spo is ngalayo i sisa ki kun samla gi jongi bor ngi la de kran ru bat ka sarkar berim MUA bat kini ke MDA ru la de kran te habang i kran bat ki minister of per ki ombe bom don kata ka pisa bantaw ya kata ka government college spo izentia te ki ju purpose ru ba ban ya katu ka Jentia Eastern College ban pelong kumba community college te ngi hinele ka Jentia student movement ngim priang ya kata bat ka every central executive committee ru ngila shong te ngim ju priang ya kata ka community college te menta bajia kum kani ka pandemic mo lockdown tingim yo shu ban shong tang ka meeting ru bat ki youth ki jongi ki student ki jongi te ngila de pambai hiru ha uni usnem arzar apoi ngila kerpat jur ya ke sarkar kene gede ka last message ya ka state government ke jongi gede ban ai karai ke bapaka ya ke izentia kala nem ban nio ingi kata ka government college lada kamla te ngi kum ki youth ne ki student jongi izentia gede ban keren ke basai ngindon kam balik school namar kitip syai ba wat ke sarkar kam ajing tre yangi hagi jing de wat udiong ulak khang te jingmut ki kimi ki pa ki jongir kim yo su yak pista ban plate school ya kita ki khun ki jongki namar 90% kumangala de OEP ba ki mi ki pa ki jongi ki de betre diong te ladang yo ya ka government college te ban beting ya ka ban puleru ka kamdon kam ru ini dan sagada ba bahawin sa mdum no bro sirta te kawe hru ba ukremen sla swa bun un contest mo in election kular yangi ki kum samla jo bi zentia but ndai tang is but kintup lang ya ka west zentia ro marla da don ka sagawe ka government college po zentia ya ki west zentia kan long ka basuk mara jan tharangi la song thu hi muntaban is pun west sagawe ka government college ki le te semjing jar ki student jongi nak ta daw ngi don kam sagawe se is but is pinwes kin yele lang yak ta kam dan ji tengam senia ru ba ka sarkar kan la ban lai kata ngam senia kum ki nong thok bor jong me khalia ga jongi pilayo i hingi tu bnai balai ru ngila de village po huroi but how ni bnai khatwe ru sorry bnai chpheru ngila de village huroi hagi jinge de bat tu suron wala Sngew da ki life house na miswa bat minister per ngeju ikendo bat ngeju pharu ya kikon chaka department ki jokki wacha deputy CM ru ngila da pha te magajing de ba gatangi la de pular hiru ya kasino hurai ba hengria ya kitu visno sto ba la ka sarkar kam chimphia ya gani te ngi kum ka seng ngila de pambai hiru ha gani ga last general meeting ki jongi ngin le himangi sekata ga jaka ngin marmon no mangi ya kitu ga suro jomba hurai ba hengria tangata